Hrvaški zvezdnik se svojega prvega koncerta zelo dobro spominja. Zgodil se je kar doma, Toni pa je bil še otrok. Ulaznice smo naplaćivali, moja baka, pokojna, napoletanka, nas je odgajala, ona je bila blagajna. Ona je skupljala, ona je naplaćivala ulaznice mojim obitelji, svi koji su došli u kuću i onda bi te novce imali za ići u kino, sladoled i takve stvari. Prelomnica v njegovi karieri je bil 17. rojstni dan. Darilo pa si lahko izbral sam, motor ali klaviature. Onda sam rekao, ja bi keyboard, ja bi radio keyboard i onda ću si ja kupiti motor. I tako je bilo. Danes je eden najbolj priljubljenih poppevcev sosednje Hrvaške. Z nami je delil tudi svoj prvi televizijski nastop. In opisal občutke, ko je prvič slišal svoj pesem na radiju. Osjećaj čuti svoje nešto, svoj glas, svoju pjesmu na radiju je bilo stvarno prvi put kad se to desilo, je bilo nešto, imao sam osjećaj kao da sam na MTV-u. Za njegove uspehe je zaslužna celotna družina. Moj pokojni nono, odnosno djed, on je prodao svoj auto da bi ja napravio cover, da bi se fotografirao, da bi napravio cover albuma. Znači, to su veliki momenti u životu koje zaboravimo. Na to prvo stvaritev je ponosen še danes. Po Tonijevih stopinjah stopata tudi njegova otroka. 6-letna Pija, ki zna na pamet besedila vseh pop uspešnic, in 18-letni Kristjan. On je već svira gitaru i na Rock Akademiju. Čeprav Toni pravi, da se je njegova glasba po 25 letih spremenila, je še vedno polna čustev, ljubezni in strasti. Zagotovo bo takšen tudi junijski koncert v Ljubljanskih Križankah.